Yachakamuykichisq tukuy qankunasman, pichus qhawarimushankichis, uyarimushankichis kay programa de escuela sabática allin kachun tukuy qankunaspaq. Kay yupayninqa kashan 15 kay yachaqakuna p'anqamanta. Sábado iskay chunka julio killamanta. Kunanqa risunchis orakuq mañakusunchis Dios manta sumaqta hap'akanapaq orakusunchis. Hanaq pachapi munasqa tataykuq kunan mañarikamuyki qanman yanapanawaykupak kay tukuy yachaykunata umaykupi sunquykupi hap'ikunaykupaq. Bendeci tukuy wawasniykita pikunachus uyarimunku chayta ahinamanta astawan yachakunankupaq munakuyniykimanta. Tukuy yachaykunata umaykuman apamuwayku munasqaykiman hina. Chay tukuyta mañarikuyki Jesucristo sutinpi. Amén. Kunanqa qhawarisunchis kay introducción. Génesis p'anqapi hatun yupaynintaq kashan 15, huchu yupaynintaq qallarishan 15 manta phesqakama. Huerta chawpipi kay sach'a paquqnillanmanta Dios niwarqayku ama mikhunkichaqchu ni llank'arillankichaqpischu chaymantachus mikhunkichaq chayqa wañunkichaq nispa kataritaqri warmita nirqa chayqa mana hinachu mana wañunkichaqchu Dios allinta yachan kay sach'a poqoyninta mikuqtiykichaq ñawiykichaq kicharikunanta chanta yachallantaq allin kaqta hinataq mana allin kaqta yachaspa Dios hina kananchikta nispa. Kaypiqa Diosqa kamachirqa Adanta kay hach'amanta mana mikhunkichaqchu. Sichus qankuna mikhunkichis kaymantaqa wañunkichis. Chay karqa uq kamachi Adanpaq. Pay uyarinan karqa. Kaypiqa nishan katari warmiman nesqa. Mana wañunkichu mikhuyay. Chaymantataq mikhuytawantaq chay hach'amantaqa ñawisnin kicharikusqa. Qhawakusqanku paykunaqa k'alaya ni p'achayuq ni imayuq. Chaymanta paykunaqa qallarisqanku pakakuyta Diosmanta. Notapitaq nishan. Supayqa llank'asqa sumaqmanta runaspi chay llullata maypichus Edenpi warmiman nirqa mana wañunkichu hinallatataq kay pachapi supayqa runasta nishan mana wañunkichu ruwallay kaytaqa tukuy runasta tentación urmaykuchishan mana sumaqta qhawashanchu supayqa runasta tientashan mana sumaqta qhawanankupaq Diospaq munayninta nitaq sumaqta yachaqanankupaq. Waqkunataq kallpachakusyanku sumaqta hap'akanapaq Diospaq palabranta nuqanchis sichus mana Espíritu Santo kashan nuqanchispi mana atisunchu hap'aqayta chaytaqa. Palabrampi kashan, Bibliapi kashan salvacionqa. Chayta hap'aqana tiyan, riqsina tiyan. Supayqa mana munanchu chaytaqa. Mana sumaqta hap'aqanaykipaq. Payqa sarushan Diospaq palabranta chinkachishan. Nuqanchisqa hap'aqananchis tiyan, mask'ananchis tiyan, ñawirinanchis tiyan, riqsinanchispaq chaytaqa. Llakikuna tiyan. Chayta nishawanchis kay introducciónpi. Riqsina tiyan. Imaynachus kashan chay salvación nuqanchispaq. Amén. Ñawpatapakuytaq nishan
Ima ishkay yachaykunatataq riqsichiwanchis Tata Diospaq palabran? Kay tapukuyta qosunchis hermano Juan Requena pay kashan haqay Yayawa llaqtapi chaymanta parlarimunqa. Allinpun chay kachun hermanospa uqtawan qharikusunchik Dios palabranta kay kaq Corintiupi hatunninpi iskay huch'uyninpi suqta qanchisniyuq kay hinamantani chaywanpis yachay imasmantapuni parlakuq wiñasqa kaqkuna ukhupi mana chay pachaq yachaqninmantachu nitaq kay pachaq kamachiskunaq yachayninmantachu imaraykuchus paykunaqa chinkapunqanku kasan astawan parlayku Diospaq p'akasqa yachayninmanta mayqinchus wakichisqa kasqa manaraq kay pacha ruwasqa kaqtin Diosqa hatun payninpaq k'anchayninpi kamachiqpaq chaymanta. Entonces kaypiqa nin Diospaq palabranpiqa nuqanchikqa hermanosni Tata Diospata yachayninmanta entre hermanosqa parlarikunchis. Uj hermanowan tinkunki a veces nuqa uj hermano Albertowan tinkuni chayqa Dios palabramanta parlariyku tukuy may hina kanqa haqi hina kanqa nin entre kawsaq runas, entre yachachisqa runas, Tata Diospata yachachisqa runas hina parlarikuyku nin. Mana kay mundumantachu, si kay mundumanta yachayninmanta parlasun chayqa kay mundo kusasqa tukukapunqa, kay mundo estudioqa tukukapunqa. Entonces chayrayku nin nuqanchikqa parlananchik tiyan astawan Diospata kay yachachiyninmanta, Diospata kay sabiduriamanta astawan nuqanchikqa parlarikunanchik tiyan chay kasan nuqanchispi vidanchispi hermanosni. Imaraykuchus kay hinamanta nillanta kaypiqa mundupiqa iskay cosas ikhurin, iskay cosas, iskay yachachiy uj kaq kasan huchamanta, uj yachachiy uqtaq Dios palabramanta uj yachachiy kasan. Chay iskaymanta nuqanchik nin kaypi parlarikunchis. Chayrayku nin kaypiqa kay tatanchik Adán Evawanqa nin paykunaqa Diosmanta desconfiakurqanku. Mana chayllapichu nin Dios palabramanta nitaq piwan payta qhawarikurqankuchu. Astawan Tata Diosmanta dudarqanku nin chayrayku kaypiqa uj yachayta apamurqanku kay mundunchisman mayqanchik kasan kay pantayñan. Chayta apamurqanku kay munduman, pero nin chayrayku nin kaypiqa chay kunan tiempoqa iskaynin piqtusqa kasan. Pantaywan yachaywan piqtusqa kasan y hinamanta runaqa imata ruwan kaypiqa nin p'iqiñanqa nin libre pantayman mal ñanman ripun, mana entendinchu nin. Y chayrayku nin kay vida kawsaypi, vida espiritualpiqa chinkapunku, porque iskay yachaykunas. Entonces nuqanchikqa uqta aqllakunanchik tiyan. Mayqintaq chay uq Tata Dios munakuyninpi, Tata Dios yachaqayninpi nuqanchik winshukunanchik tiyan. Amén, hermanos. Pachi hermano Juan, allinta kutichisqaykimanta. Kunantaq risunchis kay iskaykaq tapukuyman. Imaynatataq qhawan Tata Dios kay pacha yachaykunata? Kunanqa kutichisunchis kay iskaykaq tapukuyta. Ñawpakaq Corintio panqapi. Hatuyupaynintaq kashan 15, huch'uyupaynintaq kashan chunka hesq'onniyuq. Runa yachayninqa Diospaq qasi manakaq. Diospaq qillqachisqanpi nin. Diosqa yachayniyuqkunata yachaynillankupitaq ch'ipaykun nispa. Tapukuytaq nishan. Imaynatataq qhawan Tata Dios
kay pacha yachaykunata kaypi nishawanchis Diosqa kay yachaykuna kay pachapi qhasilla qhawan mana sumaqchu nitaq caracterninchista poqochinchu cambianchu Diosqa ch'ipayku hanaq pacha yachaykunata noqanchispi kay pacha yachaykunapi ch'ipayku hinata nishawanchis notapitaq nishan runas palabras nenqa sichus valorniyuq kashan kayqa kashan eco Diospaq palabranmanta ashkha runa yachanku kaytaqa maypichus Biblia kashan Diospaq palabranmi kashan valorniyuq noqanchispaq Dios ya atiniwan noqanchista yachachiwasun payta mask'ana tiyan payllapi sumaq yachay kashan amen kinsa kaq tapukuytaq nishan imayna precisionwantaq kay runakuna riqsinkuman Dios imaynachus kasqanta kay tapukuyta qosunchis Pastor Demetrio pay parlaymunqa Cochabamba llaqtamanta qhawarisunchik tata Diospaq palabranta ñawirisunchik niwanchik hinata imaynata nuqanchik tata Diospaq kawsayninta nuqanchikqa yachayta munasunmanri wakin runasqa yachayta munanku qhawariyta munanku maymantari qurimun imaynata ruwarqa kay mundo tukuy chayta may q'awatayuq kashan chaykunata yachayta munanku a veces nanqa chay yachay munaspaqa chinkayllaman risuman iskayrayanku wakinqa mana allin entendispaqa chayta nin chayrayku kay hallp'apatapiqa yachaykunaqa mayhina tata Diospaq yachaynintaq hinataq tata Diospaq yachaynin karqa kay mundo qallarikuymanta pacha uqlla karqa pero runaqa mask'anku waq yachaykunata chay chunka kamachaymanta ladiyarqanku chayrayku chay chunka kamachayta mana valichinkuchu chayraykutaq chinkayman rinku chaymantataq tata Diospaq kawsaynintas paykunaqa may q'awatayuqchus chaykunata yachayta munarqanku nuqanchikqa tata Diosllaman q'umuykuna kachun pay nuqanchiktaqa atiwasunman yachachiyta palabranmanta chayrayku kay Job libropiqa niwanchik hinamanta Job libropiqa kay kinsa chunka suqtayuq chaymantaqa iskay chunka suqtayuq uchichillaypiqa niwanchik hinamanta Diosqa may hina hatunmin Diosqa may hina hatun may hina yachayniyuq nuqanchikqa mana alcanzasuman chaymanqa hatunmi nuqanchikqa mana chayta entendiyta atisunmanchu mana chayta nuqanchikqa tata Diospaq imaynachus payqa hatun chaypay chayntaqa mana enterotaqa entendi atisunmanchu pisisituta nuqanchikqa yachakunchik chayta niwanchik kay Job nitaq watasnintapis yupayta atisunmanchu nillataq watasnintapis may q'awatayuqchus maymantachus rikhurimurqa imaynachus paypaq kawsayninqa pura santidad santu kawsay limpu kawsay mana kanchu llulla parlay sinoqa tukuy imapis paypaq parlasanqa hunt'akushan pero runari mana nuqanchikqa ni watasnintapis yupayatusunmanchu mana umanchik chaykama alcanzanchu nillawanchikpuni hinamanta payqa chiqaman yakuta hallch'an
Chay hina tata Dios atiniyuq yakutapis chaqallaman hallch'an mar qocha, chay mama qocha lugarllapi. Chantapis nillantaq. Chantataq paraman tukuchin. Yakuqa rishallampuni paramun rishallampuni chay mama qochaman. Pero mama qochapitaq chaymantaqa paraman tukuchin vueltamanta parachimushallantaq. Achaymata tata Diospaq atinin chaykunataqa nuqanchikqa mana entendiyta atisunmanchu. Entonces, chayrayku runaq yachayninqa uhinataq, tata Diospaq yachayninqa uhinataq. Chayrayku niwanchik sabiduría yachayqa divina y chantapis humana. P'unchayqa tata Dios Señor nincha Jesús amorqa kay pataman irikuchirqa chay hatun atininta. Chay chunka kamachiyta riqsichiwarqanchik tukuy wasninman. Y chayman hinataq nuqanchikqa kawsakunanchik tiyan. Así es que chayta niwanchik tata Diospaq palabran kay kinsakaq tapukuypi. Chay kay kinsakaq tapukuypiqa nuqanchikqa mas k'ana tiyan chay tukuy chay llampu sunquwan, tukuy chay mana hatunchakuspachu, sinoqa nuqanchikqa humillakuspa rinanchik tiyan Señor ninchik Jesuspaq chapisninman. Pay nuqanchiktaqa khuyarikuwasunchik y pay nuqanchiktaqa yachachiwasunman kasqa palabranmanta, pero ama nuqanchikqa hatunchakunachu tiyan, sinoqa paylla nuqanchikmanqa yachachikuwasun palabranta. Ashka runas wakinqa yachayta munaspa mas k'anku y al final taq chinkayman rinku. Chayrayku palabranpiqa nin imacha qillqasqasin chayqa nuqanchikpaq. Wakinqa mana allin entendena nin. Chaytaqri tata Dios llapay chayta yachan. Ajina amigo, hermano, hermana, uyarimuq tata Diospaq palabranqa ajinata palariwanchik. Payllaman nuqanchikqa zapatilla rinakachu. Tata Dios bendicichun palabranta kay kinsakaq tapukuypi. Amén. Pachi Pastor Demetrio allin kutichisqaykimanta. Tawakaq tapukuytaq nishan. Imaynatataq k'askachikun hanaq pachawan chanta chay urmasqa runaswan. Kay tapukuyta qosunchis Pastor Corsino. Pay kashan haqay Santa Cruz llaqtapi. Munasqa hermanos, Dios bendicichun hatunmanta tukuy qankunata mayqinkunachus kay programata uyarinkichis quechua qallupi. Noqa napaykamunkichis kay Santa Cruz llaqtamanta pacha tata Dios qankunamanpis chay yachayta usuchun sapa uqniykichismi. Kay tawakaq tapukuyman hina kunan qhawarisunchis nin. Ne imaynatataq kunanqa kay atinman uqchakuytari nin tata Diospaq yachakuyninwan runaq yachayninwanri. Piniqtataq uqchakunman, upiniqtataq atinman entendikuyta o uqchakuyta más razón podemos decir porque tata Diospi yachakuyninqa ancha hatun. Noqanchispataqa huch'uysito. Entonces imaniqtataq kay iskay uqchakuy atinman. Respuestaqa Señor ninch Jesucristo niqta. Pay niqta atin atisunman noqanchis uqchakuyta tata Diospaq hatun yachayninman chay huch'uy yachakuyninchista. Pay karqa Dios, pay hamurqa aychapi Virgen Mariamanta nasispa noqanchis sina kawsakurqa ch'akiyniyuq, llakiyniyuq o sayk'uyniyuq, yarqayniyuq chirita muchuspa pay noqanchis chawpi purirqa
Dios. Tata Dios, cachamorga kata wawanta, entonces no ganjes katisonman painikta, uchakuyta, chay hatun yachaku Tata Dios pa yachakuynin. Porque único pai nin. Dios pa palabra hay libro Job meqanen, libro Job nin. Chay waranqa tapukuymanta ni siquiera ujllatapas kutichison mancho nin Tata Dios man. Waranqa tapukuymanta ni ujllatapas atison mancho respondeita. Porque allen hatun mana entendenapa hina. Pero Tata Dios Jesucristo hamorga kayman, entonces painihta no ganch atisoman uchakuyta chay hatun yachakuyman. Entonces pichos Tata Dios unik uchak Jesucristo man atenman Tata Dios pa cosas nenta entendeita. Atenman Tata Dios monakuyninta entendeita. Chay kuyakuyninta, chay justicianta entendeita. Pichos Jesucristoan uchako. Pero mana uchako son Jesucristoan chayga, mana atisoncho entendeita ni imata Tata Dios manta, monasqa hermanos. Pachi Pastor Corsino allen kutichishqaykimanta kay tapukuyta. Pesqay kaq tapukuyta nishan. Ima espíritu kawsaytaq hunt'aykuchin kay hanaq pacha yachayta. Kunanqa kutichisunchis kay pesqay kaq tapukuyta. Ñawpa kaq Corintios p'anqapi hatun yupayninta kashan ishkay huch'u yupayninta qallarishan soqtamanta qanchisqama. Chaywanpis nuqayku Diospi atinikuypi wiñay tukusqa kaqkunawan yachayniyuq hina parlayku. Mana runakuna yachayninkuwanchu nitaq kamachiqkunaq yachayninkuwanchu kashan. Aswanpis Diospaq pakasqa yachayninmanta parlayku mayqinchus manaraq kay pacha runasqa kashaqtin wakichisqaña karqa Diospaq hatun kayninpaq k'anchayninpi paywan kusqa kananchespaq chaymanta. Tapukuytaq nishan. Ima espíritu kawsaytaq hunt'aykuchin kay hanaq pacha yachayta. Espiritualidad Diospaq yachayni sonqoykipi hunt'achin munakuyninta yachayninta. Espíritu Santo llank'an sonqonchispi. Pay hamun haqay hanaq pachamanta llank'ananpaq Diosmanta hamushan kay yachayqa. Notapitaq nishan. Cristoqa yacharqa pay purishaqtin kay pachapi kay pachakuna tiyan oracionpi. Sichus pay karqa bendición noqanchispaq tukuy runaspaq pay comunionpi tatanchishwan kanan karqa oracionpi mañakuypi ñawrinapi hinata pay yachachirqa discipulosninta imaynatachus paykuna kallpata hap'inankupaq mana urmaykunankupaq mana qhipakunankupaq sichus kay comunión Dioswan mana ruwanku nipi atinkuchu servita Diosta. Cristoqa yuyaynichiqta sumaqta apan paylla noqanchista quwanchis sumaq qatikuyta carácterninchiqta payman hina ruwan. Sichus noqanchis qallakusunchis oracionwan mañakuywan pay hunt'achinqa sonquykichiqta chay munakuywan maypichus noqanchis nisunchis ripuyta munani qanwan haqay hanaq pachaman wiñayman sumaqta purisunchis parlasunchis paymanta yachayqa hamushan Diosmanta
Jesucristo ka salvación ta koita munashushunki. Imanangita kan. Hapinkichu, hepakunkichu, mananinkichu, kan mantalla, kashanchayaja. Yachayja, Dios manta hamushan, uktawan, nishaykichej. Chayta hapekanatiya, rexenatiya, kelpachakunatiya, Diospi. Amén. Soktakaj tapkuytaj nishan. Imainatataj iglesia yachakan kay hanaj pacha yachaykunata. Kay tapkuyta qosunchis hermano Guido paykashan haqay Mendoza llaqtapi. Munasqa hermanos, Tata Diospaq sutinpi napaykamuykichis. Tukuy qankunaman. Kunanqa kutichisunchis kay suqta kaq tapukuyta. Nuqanchikqa yachaqasunman kay chaqan kaq kawsayninchikwan. Mana allin kaqmanta ayqispa. Creesqanchikrayku huchanchik pampachasqa. Jesucristo llawarninllan chanta Espíritu Santo y Tata Dios parlaynin kashqan nuqanchispaq. Nuqanchismanta dependen hapikunanchik makinchikwan Tata Diospaq tukuy promesasninpi haywasqamanta. Apóstol Pablo nirqa sapadiya nuqa wañuni. Chantataq nirqa nuqapaq kawsayqa Cristo y wañuyqa ganancia. Ajinata nuqanchis yachana tiyan. Kay ejemplota Pablomanta ruana tiyan. Pachi hermano Guido allin kutichisqaykimanta. Qanchis kaq tapukuytaj nishan. Imataj kashan chay allin ruway alcanzana runakunapaj. Kay tapukuytaj qosunchis hermano Narciso pay kutichimunqa Caranavi llaqtamanta. Munasqa hermanosniy Tata Diospaq hatun munakuyninpi napaykamuykichik. Kunan kutichisunchik kay tukukuyta pukuyta kay yachaqakuna p'anqamanta. Y kutichisunchik kay Filipenses p'anqapi hatun yupayninqa kashan 15 y huch'uy yupaynintaq kashan pusaq. Y ajinata niwanchik. Nuqaqa qhawani ñawpaq kaq kawsayniyta mana ima waliqpis kanman ajinata. Payta riqsikusqayrayku y Jesusta munakusqayrayku tukuy imata saqirpani. Chayrayku nuqa q'upapis kanman hinata qhawani tukuy ñawpa kawsayniyta. Ajinamantataq Cristuwan uqlla kanaypaq. Ajinata Tata Diospaq parlayninqa yachachiwanchik. Kaypi Apóstol Pablo parlashan ñawpaq kaq kawsayniyqa nin mana imapaq waliq ajinata qhawani. Y kunan Tata Diosta riqsikusqayrayku munakusqayrayku tukuy imata saqipuni, tukuy imata pierdini nin payqa. Y ajinamantataq chay tukuy imastacha pay ruwasqa mana Tata Diosta riqsikushaspa. Chayrayku nuqanchik y tukuy runakuna alcanzanan tiyan Tata Dioswan uqchasqa kayta kawsayta. Jesucristuwan uqlla kawsanapaq. Chayrayku nin si tukuy runa kay Tata Diospaq palabranta payman atinikunman chayqa. Paykunaqa uqharisqa kankuman, sayarichisqa kankuman haqay ukhu husk'upi urmasqa kashanku. Chaymanta y paykunataq chayanankupaq Tata Diospaq wawasnin. Y compañerosnin kanman haqay cielopi mana huchayuq ángeles kashanku Tata Diosta yupaychanku sapa p'unchay. Chayta taripasunman. Y ajina chay ángelespaqta compañerosnin kasunman si nuqanchik
Tata Dios paj palabranman atinikunchej, sino kanchej ñawpa kawsayninchejta mana walejman qawanchej y ajinamanta q'upapis kanman ajinata saqi punanchej tiyan ajinamanta Tata Dioswan wiñaypaj kawsakunanchejpaj. Tata Dios yanapawasuchun kay hanaq pacha yachakuyta, hanaq pacha yuyaykunata noqanchej sonqunchejpi hap'ikunanchejpaj. Imaraykuchus kay runakunaq yachayninqa tukukapunqa. Hanaq pachamanta yachay hamun chaytaq wiñaypaj kanqa. Mana nimayk'aq tukukunqachu, chayrayku munasqa hermano, wakijmanta sapa huk noqanchej t'ukurinanchej tiyan yahinatataq Jesucristo imaynatataq kawsakurqa, imaynatataq payqa wiñarqa ajinallamantataq noqanchej wiñananchej tiyan alcanzananchejpaj aqay hanaq pacha llaqtaman. Tata Dios yanapawasuchun y bendiciwasuchun. Amén. Pachi, hermano Narciso, allin kutichishqaykimanta. Tukunchis qawariyta, sumaqta hap'aqana kachun. Waqtawan ñawrina kachun, kay yachaqakunata. Bendición kachun tukuy qankunaspaq. Amén. Munasqa tatay, qan kashanki haqay hanaq pachapi. Chaymanta uyarimunki tukuy wawasniykita tatay. Kunan kutipi mañakuyki chay yachakuyta maypichus qanmanta hamushan qanllapi tiyan chaykunaqa wawasniykita yanapay tatay kallpachay Espiritu Santuykita kachamuy llank'ananpaq sonqoykupi tatay angelesniykitataq kachamuy hark'akunanpaq tukuy wawasniykita qanllapi salvacionqa kashan nuqayku atinikuyku qanman tatay perdonawaykutaq tukuy huchaykumanta kaykunasta mañakuyki Jesucristo sutinpi. Amén.